Abantu abathi uma bepreventa bobabili batshelana ukuthi hayi baby noma ungazange uzulujova nithuze iphilisi ngizochamela ngaphandle ngizochamela kumathanga akho njalo njalo alright now i-risk la ngoba bakusho lokho nje ngoba bazama bona ukugwema kakhulukazi ukuthi umuntu angabi pregnant now inkinga ilana ukuthi icene nalo liyaba sometimes naso isidoda ngeke kusho ukuthi icene nje leli alikho isidoda ngoba icene phela icene liphuma kwenye gland okuthiwa i-Cooper's gland alright so icene nalo liba naso isidoda lesi ungathola ukuthi even though icene aliphumi kumazamba nakho njengesidoda leso osichitha kuthondabo and ngoba mazambane iwona khona ushobshobo but ungathola ukuthi baba khona vele khumbula ukuthi ngeke ngithi mengikhuluma ngesidoda ngichaza ukuthi isidoda siyakwazi ukuthi siphile u5 days okay kuwena ngaphakathi umuntu wesifazana so nakuwena kuumuntu wesilisa kunesidoda kade usikhiphe ngayizolo esisahlele nje emaphassion asiphumanga sona mhlawumbe uthe uchitha wena wazi ukuthi kubongifimfa nje kade ngichitha kanti khona isidoda esisele ngaphakathi sihleli kulona ke sisole emaphasage even though ahleli kulona icene but lizothi seliphuma icene kule gland okuthiwa i-Cooper's gland ne lizothi liphuma khumbula ukuthi liphuma ngokutshuza angithi so kuzothi seliphuma nazo ke nabona shobshob abaphilayo so suyamitha ke wena so definitely yebo yes ukumitha umuntu engakwazi ukuthi emithe ngecene but even ngangaphezulu kwaloko nezifo uyakwazi ukuzithola ngoba kunabantu abake bathi hey i-condom asulifaka manje ngizoqala ngicobhoze njena kodwa sithi mase sengena kahle ngempela kuyima ngifaka i-condom too late lokho nje ukuthi wena inkanda uyicobhozile ngaphakathi kulomuntu lo ayikho into ukuthi nje ngizobe ngingafendi kwangempela ngizobe ngithi nje fendi cha ufendi eyedwa nje le usefaka izifo ufendi eyedwa usefaka ukuthi umuntu engakhulela